Naragsakngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat janong sa naapod no anagan, tintay drama. Ngamsakbay na? Hello kani Revelyn Garcia, Lisa Duldulaw, kani Belinda Ramos. Kastimanti ko na ni kabsat janong. Dear manang biyanang, man nakiapat ti hasawak, iso amang ibabain. Naturay iti barangay mi, nga uray awan kumamat karbangan na nga agturay-turay. Siyak ti mababain, gapoy tararamiden na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Mapay, nagsapa ka manan anak karubwat dyan, papanamanan. Adda seminar mi nga opisyalis ti barangay. Seminar kaila seminar. Saan mo naman ay nayunan ti swilduyaw, agpampandog kayo lang. Ay na, agulimag kakadiipang. Paset ti trabaho mi dayta. Si kamo ila ti rumaniklamo. Jakto pa agreklamo. In-enjoy ag tag-survey kadagiti kabaranggayak. Agraraman ka mo nga may ngagbalin nga opisyal dyan, Da, Di mo mo iba ng data. agtal na ka man. Tila sasawa mabakbakitan. Nala, ta mapanakit din. Ika nakitibalong ko akwarta. Tanay, awang ko kwartak. Kasi ta, agdawat ka manin kanyat. Kung dirimit kay tiswildom, ngam alaam mo lagayam. Alaki din, mangtigkan. Nagadoman nga ibagbagamaw. Darasam kayo ni, aldawang. Kita nyaw, nagita as-asayaw. Tanay, agrugit na dito'y samaw. Nanang, sumana umanan na anti ipang. Agung-ungot man ni sisango ti balaydan. Ayan lalaki din. Ay, awang nga rod ah. Adaman siguro pang pangaganan ah. Kapay nga binadiyo italiida. Unay mo't di takabsat yun, nanang. Basit lang makita na umdasan na pagtabtabaawan na. Kasta na nga roday ta nga ikit yung anak ko. Sa balay, ti ugali na. Kaso-aso kayaw. Naimbaglangan ata saan kayo akas kanyan ti ipang. Agduma mo ti ugali yung nanang. Yung nga ben. Ha? Ay, jak man amaw. Ngam sa bali nga main ti di makkelan na. Tay nala ti ikit kan ulitag miniantin nga ipang. Idi basit pa ay. Iso akas la ti nagibidan anan tiyaw. Santay. Nauyong nga min nagiti ng tagibi kan kuana. Mapalapal ko na. Iso siguro ati ti mawidan na. Ay, sapay na kar-arasagid. Ay, sigud na kadi akas jay nanang. Uno italabi makuton. Ay na, sigud nakas jay ti ugali na. Naturay launay ng tiyaw. Tauray iso ti buridak mi ngagkakabsat. Kasla iso ti inaunatan naturay. Iturayan da kami akakabsat na ngayon inauna ngam isaw. Apay, anya nga oras nga agsirsira ka dito istormbaw si Kapilar. Alas 9 tirabi ante. Isumula nagariwawa kayo manan idirabi Diyak makaturaw. Nasapa mo tapimanaw dagitay bisita ki dirabi ante. Alas 7 apimanaw da. Wine, nga malas 6 ti pamaturog ka. Diyak kayat ti madisturbaw. Uray kumamuno saan nga aga-asidag ti magpalay tayaw. Ha? Ibagam ka na kita nga customer mo, Taawan ti ngumalaw-ngaw iti alas 7 ti rabi Sa paam ngamin ti mangirikap dito istor mo, Alas 6, wano alas 7, mangrikap kan. Nasapa unay mo ta ante. Isupay mo ti mapaglakwak iti duawan no talo nga oras Sapay adupay taggatang iti kasta nga oras. Kan may sa alas 9 mo ti curfew tayo sanay Makaring-ring nga raw dagiti customer mo. Kan amuyaw, masapsap at ipandaturog ka. Alas 7, matmaturog ka. Pasensya kayo na ante. Ay, di kay agpapaanawa, Pilar. Laglagi po nyo akagawad jay asawa. Oray ka anakan ka. Talaga apagmultaan ka numapunwanan. Ha? Apay, asino kada kayaw tinagiwara iti supot ti sabaw di ta kalsada. Apay, naglaba kayaw di ta kalsada. Kay
Sino nga rod? Nagawan ka ta babayin yawn. Day tala agiwarwara ti paglaygan yaw. Ha? Auntie, ang mga nun na itayab idi nagbagyaw. Aho! Naitayab nga. Talaga kit di nga ado. Tinatangkan ti ulo na dito'y lugar tayaw. Ha? Binitsure ko mo din da jay angaw case. Impos kon iti Facebook. Ha? Mangirna dyan nagiwaray ti da jay. Malmay si ti bain. Kitain yaw. Da kita pagok ukisan yaw. No awan makita yung abasuraan, ibulsayaw, dagita abasurayaw, saan yaw nga iwara dita kalkalsada, nagalas akitaan. Nawatan yaw! Dapay agrugit-rugit ang manok ije paraagan may, kaawan mo't bulaws ang manok may, ipupukyaw, dagita manok yaw. Ay! Nagpabangset ti rugit da. Nalalalala! Agawid kayaw, nuawan araram, midon yaw dito store. Di kayag marmarites ditoy. Kayaw, agawid kayaw. Taing kayag dalaws ijay babalayaw. Dayta ka ti paglayngan yaw, ti mang chismes iti padayo a tao. Yanyasan, sarsaritain nyo tilik-likudak! Mariknak dayta! Nan! Pautangan nakman iti asukar ken kape, pilar. Bayadak to no, agswil daw ni Uncle Mau. Why? Apay, anya man timbagbagam ije istoren aya ipang. Apay manin aya, husto mo't dagitimbagak. Pagsayaatan ti amin, sana ya. Nagpakalaing kamanan ang nagsao-sao iday. Di ka lagbaing. Awan maday nga imbagak, Janong. Pagsayaatan ti buong barangay ti imbagak. May mayatan ti kasyan, gamtay ag marmarites. Kaya mo nga raw, mailaukat ka na gijay marites. Ajay labiyag ti padada at tao ti sipsiputan da. Ken pagis-istoryaan da, ha? Saan akas tatiket ko asawen? Ti puntok, ket di ka kumagpakalaing amang manmandar ka dagiti kabaranggayan ta saan ka nga opisyal? Ay, opisyal ka mo, Janaw. Kabutang mo nga may dagiti pasaway a kalugaran ta. O di, siyak ti agsaaw. Isasawan ka, Janaw. Ado nga rod ti kontra ti kastangar aramidem. Ket may saak ditan. Na. Nay ko. Aping agkatos ka nga. Asawa nak, Janaw. Ngam Nay. kontra nak. Nagalas katikas tanga aramid maun. Janaw. Tultulungan ka lang arudan iti trabaho. Kas may sang opisyal. Ngam! Kas takakit din. Basta tanangem ti panagsasaom. Ta makapasakit ka itirik na. Adaw, dagiti masaksakitan iti panagsasaom. Di ka agturay-turay. Tawan karbangam epang. Sikan ti sasawan dagiti tattao. Nagalas ka no tugalip. Ay na! Sa wundami na kayat dasawain. Awan bibiyang ko. Bayam! Ta agranak to akagawan. Tapno addanton karbangak nga agturay. No, da mangibutos kin ka. Hanyat ko na! Ay kwa, kunak. Mabayag pa iti eleksyon. Nay, nagsaba ka mo nga gwalwalis dito isangot istorm on Insan Pilar. Ay na, wanta narigat ti maiposi ti social media kasinsin. Amumatan di ikita, nanti ipang. Basit lang makita na ipusnan. Ure ukis latikin di makita na ipusna. Kapag sasawan na iti social media no asino tinagiwara iti dayjay. Ay, wan nga rod O naigit din dayjay nga ikit mun aya. Ikit mo ay insan? Malay, wan. Ikit ta dua. Ura yan niya pati ugali na. Ikit talat talay jay. Wan nga rod Numabalin la kumasok katanti ikit, inaramid kon. Ala, paspasin siya amlatan Insan.
Tamo mo tindi ugali na, insa. Talaga siguro kasjay na. Aging gataing gana. Nanya lang amin ay ti pakasiksikuran na. Basit la makita na masikuranan. Sa pinagpigsa ti radar di lapayag na. At dalamangag na nga agkakatawa dito istor ko. Sungatan na kun. Makarangrang ka no. Sana bagay ti adda ka aruban na kasjay. Ti bagay kang kuana. Gatay awan matataw a lugar insan. Wan nga rod Mapanla ko mga rod agbalayan ni Bantay. Ije tapaw ti Bantay. Ta siguradong awan ka aruban na amang rengreng kan kuana. Dagitay tulaw. Uni ti bilit ti mangmangagnan. Ay, mahay bladak sa manan no kastoy lang. Mala, bebe amon insan. Sika ti marigatan no tutupam ti kaskin ni ante. Bye-bye amo. Nay, ada kayo manan dito istor nga agumong. Da kayo ama marites. Talaga puliyo ti chismosan niya. Saan mo ka nanay? Saan mo't anga? Kitaan nyo man. Agkakabsat, agkakasinsin, kun agaanti kayaw nga adda dito istor nga agchichismes. Hindi na kami lang, nana. Hindi na kami lang. Agin ni nanang. Anya kumamot nga iti pakabambandugan yaw. Keday talamang sarsarita iti padayo at tao ti pakabambandugan yaw. Imbes ngayon kayag mula itinatang iti paraangan yaw. Tapno addan to apitan yaw. Asidaan yaw. Saan? Taon unaan nyo mo iti makichismes. Na, kitaan nyo di paraangan yaw. Nagsamag. Di yu pa'y amaw adalusan. Hala, agawid kayaw. Awa nag-istambay dito store. Saan nga istambayan dito? Ita paggatagan ti store. Saan apagchichismisan? Nawatan yaw. Apayantian niya man ti basol kon. Di mo nga minipalubaw sa pagistambayan dato'y istor mo. Pagchichismisanan, to'y tersinam. Pagbalbali na masadot dagiti katao ti kasta nga raramidam. Kat alangan mo tapagawidak idaante kat gumatang da nga road. No, nakagatang dan, papanawa mi dan Saan mo ta? Awan karba nga kamang papanaw kadakwada ante. Ay, adakar bengam, ta istor mo nga rod ditay. Suratam dita sangaw iti bawal mag-istambay ditoy. Kunam Anya? Ay, no siyak ti masurawn. Ipasurat to'y istor mo, Pilar. Ante? Ay da, lumanabas mo day ta mo to siklaw makarengrang. Ha? Ay, anyat kasurun mo bang. Day dyan nakamotor Ha? Patasin natin lumabas man ang taparsaka ka talagan. Lumanabas ki din. No limabas kumamot iti na minsan, wano na midwa ka, husto kumamot na. Ay na, apay aya apati dagit-dagit pa kasi kuram. Kalsada nga raw, natural apag nantilugan Why? Kaslada mang sursuron, lumamnabas da, makarengda. Na. Kasi ta, nagsublimanan, payman. Ha? Ay sus! Apay nga imbarsak mo tibutas ko nga. Naimbagtasal mo ang napuntahan. Bagbaga ang mamu nga dagita masakupam. Channel. Awan pa'y serbi mark nga official ti barangay. Tadi mo maiturayan dagita masakupam. Ala, ingka ka piduta lang dyan imbarsak mo abutas ka. Tausarat! Anda pa pala! This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. At daman impos ni Auntie Ipang iti social media, uncle. Hay na, mas pasensyaan nyo ng tiyo, balasan ko. Tauray bagbagaak, jak maanawa. Apaan nakno pakibiyangak iti aramiden na. Ay, unay mo't ni Antin, naguyong. Ado ti manggurgurakan ko na dito'y lugar tayo, uncle. Ala, ang mga no maapektaran ti kina-opisyalyo. Ang mga no di da kayo ni ibutos inton pa nagbubutos manun. Sa labalay, tadyak to agranan kanakan.
Kababain mo't ngaming arabida ng tiyaw. Apay, di da kay denggan no bagbagaan niyo, Uncle? Saan nga ron, Pilar? Apain na ka? Siyak tagbalin ada kas no bagbaga ak. Iso abay-bay ako. Ay, kaasi kay mga rod, Uncle. Awam mo ngamin anak yo. Tapno adda ko makadwayo amang bagbaga kenante. Huwag nga raw. Di ka ngamin na paraburan iti anak ka anakan. Mamakmot ni nanang amang bagbaga, tapaan namot. Kasjay na nga ron day nga antiyaw. Bakbakitan aman nakiapa. Ne, ante. Anyat sirsiripin yung dita kalsada? Na. Sino nga ta, ti akin lugan iti limabas dito'y. Nagasuman, nagasgas mo to'y, to'y siminto a kalsada. Tay siguro saan amakasang at itayagsapan ti. Nagalis mo ngamin. Akin lugan nga ta. Dadaulin da mo ti kalsada. Gagangay nanti. Ta nagalis nga ron. Di da mo amaw ti agmanihaw. Kung di katang da kami iti lugan da ko, di da mo amaw ti agmanihaw. Agraraman da kita akaaruba. Ha? Kita anay, wow, nagasgasan to'y kalsada. Tugot lang ti pilid day tante. Sana problema. No mga men, taag titinulong kayaw, nga dalugan na amang dalos dito'y kalsada tapno saan anagalays. Kanayon naman tamadalusan day tante. Talaga lang amin ang nagalays. Ta tumanudo ka nga road. Ay, makapasikaw rakit kitaan. Dadaulan da mo ti kalsada da kita akon dilugan. Agraraman dan tumo ngamin ang maadaan iti lugan. Rumwara kon bakay. Tain kampay agdalaw si kalsada. Adda ka nung natumba akayaw. Ha? Maday ti aldaw ka. Napuyatan ak. Ne. Apay. Anya nakapuyatam. Pinuyat nak jay tumanaol nga aso ti kaaruba idi rabiig. Nariknak day jay. Ngam alas 8 sumat la iti rabi day jay. Una, ngam kaimimasan ti turog. Noan niya lang nga ta ti taataulan da kita nga asaw. Da siguro pumanag na iti rabrabi eh. Iswa tuman na ulti aso ti kaaruba. Kit gagangay na taaso nga road. Di agtaol. Tida pa ila kamin ilakaw da giti aso da. Iparit ko mga men, ti barangay, ti maadaan iti asaw. Ta disturbo laeng iti turog da kita. Kano agkagat da. Ay, narigat, ti marabes. Iso nga road ti trabaho da. Agtaol. Hay, makarengreng. Iso nga inlako kon dagiti aso ta. Tamarengrengak no agtaul da. Iso nga ilako da kumamay dagiti tarakon da. Di mo pakibiyangan dagiti karoba. Takayat da nga dagbantay iti balbalay da. Nangrunan no kasjay nga da papananda. Kitaam ka data. Awan bantay ta. Tainlako mo tan. Makarengreng da nga road. Taimbagpay ko jay baboy at araknan. Tasadala agunay no mabisinda. Nanang, kitaan nyo ka din ni Auntie Ipang. Ha? Na, alaladan na mo di paraangan da. Kitaan nyo anay nagngato di mulyan na kayo. Ay, uwan ata, igalot na siguro di tali nga igam na. Apay nga tang alaladan na di paraangan da. Ay, ada siguro sumusumra ka manok wano asaw. Amumutan day tanga ikit mo. Di na kayaat nga da dumayo adingwan iti sularda. Uray pa'y tao. Dandani di na kaya't nga umarubayan kan kwa na nanang. Ha? Ala! Ay! Natinag na ang tinanang! Ay, sos! Ay, oh my God! Itatulungan, anak ko! Anday ko, marikatan akong lagay. Hidak ka mauladan. Basit lang ano sa bakit. Umayan ti pangiluganan miking kaamapan iti ospital. Ay, apo. Ay. Ay na! Nagngato tinakatin nagamanang! Nutilan to bara aramidan to'y kabagis mo ipag. Tila ul-ul yun na.
Anay ka, marigata nakatalagan, jak makapagnan, Janong. Anusam nga road, tagturong kanon dito itilugan. Sa nabali, tabagkatin da kanton nga ilugan no madamdama. Anyat ko na dalakay. Malandukan ka no tibukot kan sakam bakay. Anya, yun na yan. Nukano abim makitak. Iso matipan nagadisgrasya iti kastoy. Kat anusam tabasol mo laeng. Lakay. Di ka pala makapag na. Kat jak amaw, no kaano makapag na kamanan. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kaanakan. Sana ka makapag na nakaidalatan dito'y kamaka. Agpapigsa kayo, ante. Magyabanak. Naimbag man tay may kayaw kakaanakan. Wanante, ta inya ganda kayo iti prutas a kanan nyo. Kan adapay tinapay kan gatas a ginatang mi, auntie. Ay na, agyabanak. Nagsasaya at kayo akakaanakak. Huray ka na yun kayo nga ung-ungtan iti kalabas. Nasingpit kayo latakanyak. Pagawanin da kuma. Agpaimbag kayo kit di, ante. Agpapigsa kayo. Ay, wen. Talaga nga'y karigatak ti agpaimbag. Tadyak kaya't tinakadalita ka na yun. Kakanakan. At tuyen ti kanam ipang. Mangangkan, tarumwarak metten no madamdama. Epang, mangmangagnak, mangankan ko na. Nagaddayo tinakaiturungan ti imatang mo. Ay, pampanunutak lang. Tinararamit ko iti kalabas lakay. Ha? Naglablabo saksa. Adaw tinanggura kanyak. Gapo iti nagalas nga ugalig. Ay, saan kaya marumbang dayjay? Nasaya at may, napanunot mo day ta ipang. Day ta tururayak nga ibagam. Ti panagbabawib. Ay, pasensya kan. Mamiris ko itan, dagijay abindot ka. Tusak siguro na ito yan. Gapaw iti kinatangsit ka iti padak at tao. Mala, maragsa ka na, tanaamiris mo, ti bidot mo bakit? Kat apaman nga agimbag ka, di mon subyan ti sigod nga aramid mo, weng. Wine. Promise. Agbalbaliwa kaon lakay. Siguro no sana napasama kiti asawak ti kasjay, nalabit isulat ta ti ugali na. Nabayag sa nakapagna ni bakit ko, kat idinaimbagan, nakitak met ti panagbalbaliw na. Si Mingpet, kat saan na nakasitisigod akas lakagura na amin at tao. Managisam itan, iso nga doon dagiti gagayem na. Alakastan, tugayem mo, Jano. Ala gagayam di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali man na nakapadasan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada tayo amin.